wote earthquake do ho asa so ne pa wu no bru apem na won so wa yera yenhu wo yeguso hwehwe won no doso oh my God na house na tutu ni papebre ya enkrane no potem amofa japade asai ni pebi brepe nyina afiri wonsa nyina ye insua etoye insua eyejere hwe yade ya abubo ni panibi ebimba ewu ebi aware ego ebubu afọ friends aso wo de ni nyina mumu onyame onu wo etiniye obi man so yakopon wa behwe wo senya no wo misa watena manama mu se onyankopon asa behwe ne ma na aduane bu wo betre ha nyame ma wa aduane adi wa ma atade ahye wa fraud onyame ni watiniye o so yare mebi ya complain so yare aso yare da o hwe nipa asan owu asan ho ewu eya ho complain se unisika aso hwe sikafo asan ho ewu we na kire Yehowa ono etini it is Psalm 91 verse 11 also wa share na bofo se on show so na oho amase it is Nyankopo wa share na bofo na ma kama me ne papa wa o hwe me awuti anka oho abasem me se anka oho abasanati yenti na sese ene buni ye kanfo erade Jesus eminti na de ohome nyina sese oyi erade eya share link no fa no share link ma ofofo so follow program no be David said okodai no da ade tie na nyame nsa no kutane bebre na wa famu bo so be se bebre na ni pashe ti awo ono twanto go so wona okosto so no wiase ede ogo emuda ye bone a oso ye okọ na ye so wani tie na onye difo na so mo se Yoma be as solitaire. Yama mafo de kugugu, Yama mafo de pete, Yama mafo shivy goofy anymore. Saka yari be pepon, Amani be beton, Jumana ka ebe flow. One hour young papa, 1 hour bois, quiet bido fast, a big cry a bushia, send the rose of Wobiki found. Na ubisa se enti ni papa na ti be cancer so ni pebi wa flan on to masha na tade ni pebi wa to amana dide wa boa no je kwon odon fa so o kai kwa na ka wo so nye papa aso se o jai ni nyina mu na urade na Sompa first service ndi o se de ode ayi ni na me jai ni nyina mu ma intima oneme encover radicals yenye Psalm 106 verse 1 and 2 Psalm 106 yenye sufa na radiase na erade ni ye ediniye semuni erade aye osemuni erade aye hona erade ase na oye na nadoye wo hoda doye ewo hoda hona obetumi aka erade amen the Lord. Praise the Lord. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endureth forever. Verse 2 says, "Why no betumi aka erade amanyine? Na wama wate na yeye nyina." Amen. Erade amanyine no boso. Yes. Nyama nyame ayamo boso mensia atwemo no. When the betimi aboboso. Nobody aka. In call the amount in from home sa also for say na yade se tatala habaso say na person yade no wo
po na nyame ti na so mu aso mamu aso krum aso yirem wo bebre so na ka wo kraka bi e bo fi ho aso nyame amawo na atu atwa ene dai baby a wo hweye ne baby a wo tie ye ebi man so ebi kro so oman yi mo ebi bi a wo tie ye bi wa no na dai ra ne let's go Jesus. Yakupon show pisa uda radia se. O se me sha se bobo mi ma so won se Yakupon waye bi pa awon. Tresem so se yakuma mu ye fo a ye de nam ye epon ko adoma henwa nanim. So na sa okay Ezekiel chapter 18 verse 20 na o se okra o ye bone no sa okra na so na 1 John chapter 1 verse 9 no o se yakase yenyi bone a na ye da ya ho e se pai mu kan fon so a o ye no kwafo ni strenini so o de ye fon so be cheye na wate ye wo afiri nyama entina ye bom pa ya sre wrade se fon so di bia ya ye bone bia ya ye o se okra ye bone no sa okra no be wu na che se bone ekum ni pa enti o se bone be kum abone fo Ezekiel chapter 18 verse 20 ye transfer sre bone fache e confession time bi wa na sre wrade de o ma ye ukura ye oyira ye ebushani bia ye wankasa wa ye de unini de unim e de so bone bebrew e di uwu bebrew bo so no fofo ya wuro mo open your mouth
Jesus Christ. Nyankopon shall be. And now no by Facebook no so I share. That's right. Abigail a champon UK ujraso. I shall dada mujraso Ruta sapon. Ruth asamwa. Ruth sumeni omujraso Mary Sam ujraso. Enyase Benjamin to ahene US ujraso. San so ena afufa Patrick Oseko to US ujraso. Duduano ejraso Moshe Lenkeno ema afufro enfolo program Docas Ukua emujraso Emmanuel eje emo ejraso enano pa Ibrahim ano emujraso na najesi wa mo ne duduano na nafia mo jina no mo Moshe Lenkeno na afufro emunyina ejraso Ibrahim munyina ejraso enano pay sa so na Derek mujira so sana Regina mo ejira so Regi Nyankopon shira mo share link no ma afofro enjoy ene ano pay ewie enumere baby bi o hwe na utie eye 1st July wow na ene so mechiachia obi biara o hwe out utie ene mechiacha ene kwaku ne kuafo nyina me mamo ache mamo ha mamo jo na Onyankopon no mu adeniye asen Onyame abo ho babu so mensia na boso mensia no mepese yetwa kompon ko yechi kakra osofu boso mensia eno obi bewuye obi mama wuye obi papa wuye obi kuru wuye obi yiri wuye boso mensia na isu to ya isu yiri wan krai ha ni potom ha na no osofu wo hwese ne obi yire wa wo fufuru ai isu afa ne yire na papa no ne yire me isu na fa no kunu papa no te fom papa no so asa ya fa ne tim na se rade intike ye ya ka ye be ye den amafo ma isuna amafo ajapade bosu ne bio ni ye disase na bosu mi sia so aka ewo ye nimu ha no eno so die ne wo arade empenyefo bu bese se unse obi aboje se ehia eya no wasensuo esi odi ho empenyefo kura so kase unse abobiti wumia so a ka chene se sore yeso enye sa ofre no so a empenyefo so se asem kese ba enfranka esiso aso asem no ba me yesi asem gina yen se udro obenten esimasi fia ne so eye gina emo na me disasa bo so bi sien ebe kon sen FM omba ukru adwuma ebi adwuma gu
e ka beto bi so e bi anya abayamane na ka ye 2026 no na ka ye neje se sedi enkwa aso enne obi wura afimo so fu na no ho ene wa ye yarefo ene obi akadam obi ntemi nko biomo ne eno ena me say me twe hadwe seso wa wo hwem ya utimi eno ti ena me pese ye pompa ye so nko bi my god me pese ene ye frem rade so nko bi na ye de boso me sie aka e wa fimu e she rade za eno nti efiada ya afofida e ye holiday mo pepe bia ko pompa ye bia sida worship center that's right ya me ye twuma na me pompa ye me no meeting ni masofo ama nkura nyina ne nkura mo problem asofo no man nkura no bibia bro mo ma me no mo papa no so me nsie ya twomo no e bi ye bi ya maninya e bi so ma essay mama krokro na e holiday Friday na father brass money fio na me ne meeting masofo yensere e ma won na nyame bekasa amen so perfect services say jai o how ni nyina mo ma rade na rade baye odifo jai how ma rade na rade baye ene me say jai wa manye ni nyina mo ma rade na rade baye o how ne say wa manye ne say obi de ya de dininya obi de ye sikasem obi so de ya waresem my god awosem obi so tie nkrata sem ne adwuma sem ja ni nyina man rate na rate beye obi so ye solitia ebusuya sem ebusuya kontonke ebusuya no maybe di obinya obi so daye so ko de na ye so anoma be ye pe eno so daye basa na nyoma sei obi kra nyoma obi import nyoma obi ye dai eyi nyoma na nyoma ni nyina aye dai ayeka obi so export nyoma ko obi ma so obi ko so na oyeka the same nyoma na ayeka no obi so ya na ayeye and then Bible say yam fire kwade she etijani nyina mo mawrade na awrade beye ye na so perfect service wo na ni padodo na wo je mo ha mo mawrade no e na wo tene fidie so a dodo no frɛ eti adanse ye better for mutuma e ya wo ti adanse ne bi me catch us say so perfect service enye radio ni TV program ko na ye program anya metumi ne na ho den eti kana wotu nyina na me no kasa afa enedaso eye hope na na ye 1st July lentina ena me no kasa say fa bosome ni nyina e shewra densa fa bosome fufu nyina shewra densa commit the whole month into the hand of God and God will do it. Nyankopon obeye. Yehwe 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter 5:7. Wase monfa modadwe ne hawo nyina ento so fa wodadwe o hawo sikasem wapomoden o ma wabrabom nsem obi manso da yeso basa de unemu de wafem bosume nsie ni nyina ose fa ni nyina to no so yes if say odwene mo ho amen eye MCR bonfa to ho cast all your heart anxiety on him because he cares for you ose say ose fa wo hawo odadwene wa manie okadanda wa benedie usu ase fani nyina to awrade so awrade beye so bi se jaimu mamia na se nipa no onimdi otimi ye awrade se jaimu ma no ose fama no ose fa o ha no to no so yes enti o kan eye Matthew chapter 11 verse 28 ose mo oneso fato so ose mo ma ye juma abre na mo so ne soa amukomu bunyina bomra me nkyɛn na mesue no na memma mo de bɛn amen ose ma ye juma abre na ma so ne so nyina mo ma me nkyɛn
na mema mo ahome also be mo mo je be and I will give you rest na chese you will nipa oma ahome ene anu pay wa wo hwem ya utim ene ye 1st July ye bom pa ye kase wrade sumi sie atwemu ko akapo sumi sie no na ye chance na ye 1st July akapo sumi sie ene bo sumi so ya wure mu ene sumi so ya wure se ewrati kai me ma ewrati besrame ewrati yebuna de ewrati kai me yesu temo yesu e wa ne bompa Nyankoponsa onimde hiawo afiji se osan bisano enti no kan Matthew chapter 7 verse 7 osimisa ohwe enti chese wa misa erade amfa emawon wa boma onyeoda enti baby oso gina prunechi ena obomo enti se wo bia ena obomo se no kan edisem woman ena ye just Psalm 37 verse 5 so Bible say
yɛmfa yɛ akwan nhyɛ ne nsa na yɛmfa yɛ ho to no so na ɔdo ɛna ɔbɛyɛ kwasɛm Papa kwansha Ewurade nsɛm na fa ho to no so ɔno na ɔbɛyɛ ɛdeɛ na ɔde hyɛ Ewurade nsa ɛyɛ boso ɔsɛ commit your ways into the hand of God. Trust also in him and he will make it. And the way you say he will do this and then you bumpy also commit your ways to the Lord. Trust in him and he will do this. Let's just say you are do potebia onu nyame beya mo ye bompa obu ho a opeye funde obi pawade obi pesika obi babi obi atoboni bi mu de no pese nyame ye mo obosumi me pese obo ade ni din kache rade kasa rade hawni amani ni obosumi rade kai me rade ye madon rade ye bebru wa rade ye wa no pray Yankopon shraw say obom paye Bible say yesu na kayo Matthew chapter 6 verse number 34 or say debia obodi say dano bone doso ewo denu enti debia obodi say bosome no bone doso wo bosome no ewe tun bosome ewe de esi wo enkraya ene no potema nyoma atoto nipa ni bi ebi afamu ebi agapade wa bre efije pi asai afenisa enye yebium obi eni ho a ye ne nsa beka sika president atwa obi wa osofo ne nsa kampe ye be cheja no ye pompa ya ka che Ewurade se bosome nson July bosome ade boni bi ewo James 4:7 o se ye na ye nsebro nsam kwan na obi twane ka se Ewurade bosome ade boni bosome Ewurade mame tiame ma juma fika send fika wade send afo safo Ewurade juma ye accident accident say robbers attack peguma so demo I break it out pray am after break this man I
Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Well, most persons, one type of I break out. I break out. You're bomb pie. You're bomb prophetic prayer. You're Hannah Bible. Yes, I bomb prophetic prayer. You're David in Bible. But who Goliath? And then the queen. Now, the second, the betrayal. As you don't say, can be a David. I'm passing in some okay, a Bemuse, which are good at it. In this, I say, on your second wine, a good at it as a kind. Hannas, a cassa say, rather say, tell my shim, so we team in Bible, well, do me, no watch me back, or Babenia, but in the Babafia, somebody the Bachel, answers a Bemon as I am. Wow, share me out, team me, Cassa Bosome, at the Bonnie Piara, at the Bonnie Piara. Me pegu wo accident yadie eka amaninya me share se emo adane emo akore me free me free sika fra hoto me fra dance so me kai ma boye ni peni ma boye Yankopani madoni Yankopani so me media dance here so me media sika so me ebesimi ye so me na babra botre so me menya bode so me nyame de manamo besisi so me nyame de manamo besisi me difre be yenshira so me difre be yenshira ebesimi ye bo so me me fra dance friend munyam me fra dom me fra dom me French la yes demo ebesimi ye bosome mesre bosome mesu bosome mesebesre bosome erade be yama we yes demo ya wo hwemi a wuti me bom pa ya mo se bosome me fresi kama amen me fra pomodema amen me fra yare sama amen me fra tofoma amen me fra boafo Sompa FM. Sompa FM. Amen. So here bosume. Amen. Amen prince. Amen. 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 Me beautiful for natum. Beautiful for natum. So bosome the opposite rade kai wom. Bosome the opposite rade yen wom. Na mesin a good screen anim no. Na mesin a yembi no. Mo amuti radio no.
me bobo eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 no metos me 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 89 be 34 natum be 34 natum. Praise God. Praise God. Udini baby o kasef. Ewrade wa France ni momo aye den amano. Ewrade kaino se ne wa doye seti bosomi ya na doye. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oba pa udini baby o kasef. Me feel ko tia nai. Kesi nya ko se bosomi ni Ewrade sikasem. Me adom. Ewrade wa funa bosomi akotia lai. Ewrade ye na dom ni sikasem kaino. Amen. Amen. Praise God. Hello, Papa. Udini baby o kasef. Papa, me be abin ni me kasef fi yasi o Papa. Me mo se Ewrade wo fi me ni maso. Ko jonso. Ewrade fe yase wa funa ya de bia ni dompe mo Ewrade mi twam fru so ya me nyu wo fru so bosom ya men kai wo do ma no nyama doye. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kase fru na bosom me de na pese Ewrade ma. Me kase fru ko kase bosom yi strap kwa hodi wo mu ne bambo de tu me ne mani mi ku no mabusia. Ewrade wa France o here divine protection. One ni kru one ni ma Ewrade fio wo so abo ho ma san bosom me. Amen. Amen. Praise God. Udini baby o kase fru na de na pese Ewrade ma bosom me. Apampacho me tefema kus bosumi mo mesa ayaresa me banya na ayale Ewrade nsa ayale bosumi we akus kasafre Ewrade akus onene kru ne ma omuhia Ewrade wa yaresa tumi ne mo fi ho. Amen. So demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Udini baby o kasafre na de na opese Ewrade kai bosumi. Sprinters man I free je na opese Ewrade ye ma bosomi. Ewrade mama efe sprinters ose bosomi o here divine visitation say Ewrade besra no se kasem ne ma omu here dance Ewrade ye ma bosomi. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kase fru na de no pese bosomi Ewrade ye ba. Me pa cho fe me Lydia. Ma Lydia kase fru hin. Me kase fru Kenya. Ma Lydia eyeti o. Bosomi mu Ewrade onwi akwantu kwan mami. Ne memma. Ewrade wa France una oshisha akwantu o. Eye onyame asem kana Genesis chapter 12 where Ewrade obi akwantu ma Abraham. Yes. Ewrade wa France den ma bi kwan ma won omuni adanse. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujira so yentonka. Praise God. Yeah. Udini baby o kase fru die no pese Ewrade ye ma bosomi. Kase fru kon ya temake. Bosomi we Ewrade nya me ne ma ne mabusia doye. Antemage bosomi Ewrade nya wa doye. Me friends nya me ma wa dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kase fru. But Stephanie ma me o kase fru akra. Die no pese so me de me bo wa bro chire me de Stephanie me de Junior me de mo fani nyina share your dance. Ewrade ma Sarah akra onene ma ose bosomi ohia obambo ni adanse wona koma so de so Ewrade yema wo mo adanse bosomi. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Obapa udini baby o kase fru na de no pese Ewrade yema bosomi.
Janet Accra, meet your mommy. But me last one, then Everybody was France and a last born and they are now water, the man I water papa, Yaminama water is so empijano, and man Yansan in Diana Kuma Swadi Ratin Yamano, the bomb pie said, oh no, a bush in Yamas, Mama dance your bosom. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Baby, Fifty home, Udini, dear no person, Radiama Bosum, Monica. Make us already be Majuma crime, Nancy, Majuma, Rabba, to person already be every day of Fana, Ossi and Sunday, Jumasuno Bishara, since Sanya Juma Mani in the day, yes, and all kind of Thessalonica from Mano, a radical of Nabosune, be a Juma Pomano. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na diena uje mama okase. Uni ayira me no bompae. Erade be bibia je wani no ewo biara. Kro erade hwehwe no ma abusia no. Amen. Erade ma abusia no ntenenka. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. And matter. Canada. Everybody of Namata send a back at Canada visa. We yes to demo. Everybody will be a country promo. Be a mawafana. We yes to demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. When Timania so Sackey. Praise God. Praise God. Odini baby okase free. Evratia oye yare safo. Tinyo baba tinius o sana yade eye ne frano wa funa ewrade sana ni yade tine ni mano ba o hu ade wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Also obetime abo awuremu 0557 000967. Praise God. Praise God. Ujira so. Hallelujah. Udini baby okase fru na die na oje mo ma urade ma me. Na okase fru. Kaseti Accra. Urade Accra wafena ayaresanya ne dia. Na nioma bia entutu ye, ne nioma ye besi basa. Urade sra wafena. Urade ye na doye bosumi. Amen. Amen. Also obetimi abawuremu na also so odo how not to urade. Praise God. Hallelujah, Papa. Dini baby okase free. Papa cha family watchman, Papa free mansion. But Montana uje mama urade bosumi. Papa cha mtan mejuma sama ya basani misika sam Papa bosumi ya woni daita amaso. Bidani nana urade sen sa omwane na mejuma me bosumi ni ska. Urade wo sika ne twetaye odia. Afro bottom so yesika. Na juma na mpeja. The fresh kamau. Uti haba ye nyesika. Yobe bi nyesika. Na fotua woka. Wo Yesu demo. Yamia okai obeku na ni wasila fatama. Oso onkai. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obapa udini baby okase fru na die na uje mmarade. That's a friend. That's a power. As number 3, the people ba abeta. Na konti ba me but be them what. Every baby Albert will be at me bomb is a shebre mo aboafo mra wo Yesu demo. Amen. Amen. Also beti me abo wura. Praise God. Praise God. Praise the Lord, Papa. Udini baby okase fru na je na oje mo mara de. Red man ya kosia because se abena
Me akusha meti o ma me. Bosome me da la po mo na wadi o ni na busua se wadi. Ewurade sawo yade bosome. Ewurade mo busua no ho ban wo Yesu demo. Amen. Amen. Oso betimi aboy ewuremu. Praise God. Hello. Igini baby okase free. Sampa mgebechi adwato. Yeti o papa. Person dane abapo ngine wadi. A champon onyame sawo yade nyame fa pomoden ne mere wo Yesu demo. Amen. Amen. Oso betimi aboy ewurem. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free papa. Wenti menya so samburum biom ayebefa enche mfa kakra bipe. Praise God. Udini baby okase free. Ejraso. Hallelujah. Udini baby okase free na de na uja momrade. Meta free. Atonsu. Wa fa na sia. Meti o ma. Mi jabu tonton se wadi sa. Ome ne krata asompo wadi wonji. Ewurade wa fra to so ne ba kwantu ne krata sem ewurade yama no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, papa. Udini baby okase Sana free. na bless wa mkasa free kwa apa me da ho. Ndapen sha wo oba. Onu se yale. Ewurade kwa mo wa funa ne ba a okoba mo mo sakomon mo no oyare ewurade sane yade ewurade wa funa so sane yade nyame kai mo bosome. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free the dear no person ewurade kai bosome. But you feel pretty kasa so ibi we fete rade se be sika so wali sika so we yekra. Oye big Christy nyame se sika ni twete ye ne dia. Ewurade masika nyina wo nsem usika sem ye wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Sabre dia me fa ba ko pe na mfa biom yemre na ayebe. Praise God. Praise God. Ujraso Hallelujah. odini baby okase free o. So you can free by the question with the agua. We show where we jam in color and money with the shame, Ewurade anti-adwa hia ban bom bosome se ewurade bom ba na mo wadanse kai bushia no wo Yesu demo. Amen. Amen. Mesrese ye de ofra dwuma ni nyina besi ha na numbers na wo frɛ no ne me team no ye sane outa ofra ye ne mo ebebom pae number ka ho ye 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 000 967 967 0553 0553 53 53 89 89 me bon kaye se bosumi aya wure mui eye bosumi nsoi nyame ya doma efri eda eye 6 on the 6th July eye fasting program eye media fasting and prayers with the eye Sompa first service Cedar hour with conjunction with Cedar Worship Center and yes our fasting no say nyame ni etwa bosome poly insiana kano ye de share radensa fasting na e chance juada akose memeneda enti share no so papa na mem juada no obetra ofie no waye eda branda obetra ofie no waye ne firi okuada no de ye beba na asore demo okuada no enumere yedem paibo no ebe hihye so ya wada enwumere yedem paibo no be hihye so na fiada anopa na yedem memne da ewie akonkyere ne te hye so na save date no 6 July to 11th July and I fast no baby we bi Yesu se nyoma ni bo na de bai yimwa de die ne mpaibo
obi ho se me pese me be hu sofo me pese ya wada bia na me ye counseling me ne me team ni cho kire nyame ya adoma afra no pa no nse o kire ya wada ya ene ya wada bia nyame ya adoma oba obi hu sofo obi se na me boaboa me ho se ye charge wo sida worship center obi bi oba ya wada bia ohume na mbom se na so bia bo for ye bro awrade adwuma na nyame se me mfa sa ban ko awrade fie no sa pepepepe netie efra no pa ko se ewia no opa obohunu 1 and 1 eye ya wada pie nti o kene ya wada e bekoso sa so na de fiada de nemu e ya fofida holiday obi biara o ma wo dwemo so da ebi fa o ma ho wo nyanya nyoma enkoye obabi ni suban bi yade ni bi pese ha no me bom pa ya ma yarefo emofra ni nyina ni ayarefo se ye de mofra ko ma Yesu na Yesu ehira won bompa ene Yesu ni no o de ni tumi na jai eye de adwuma yefo eye na sofo ne nkoa enti efiada empa bon ebe ye sonko bompa ma yarefo bompa ma nkwada nyina esukufuo enti for ba no bra Friday coming Friday na me se nya ofra ye beba sa so na me bon kaye eye fa eye to so eye kwapon busua ewo sunyane e de yawo ye de yawo sie busua se ye papa ya de nyina ye wafa ya de nyina eye Mr. Joseph Kwapong adodo no afra na beza enyame abe fa no ko na ho mechie mu na kwankwaja som no eye memne de ya ebe ye be de dai papa na ho machi no nan ewo sunyane kotokrum eye kira kwan so na adomfo na jamfo abehwe nenim nsuno na Assemblies of God abeye ewufusumu ama no ehwa na ye wiepe ewia donko no ye de ne yiyo no ahyehye so ewo sunyane Jubilee Park hona ye num ne sikasa na eda kwesi adande ye kona ase asolo wia ya sa akotani fia ewo kotokrum entishen no so adomfo ne jamfo eye ya koja eja kwapon jeke kwapon akobeba enti bomra na mbedome yankofa no nsia kasi abono emrew yankofa no nsia kasi abono ma have a good day bye bye. Wanti unipeduasia wote ayaresase asose wapumudin ana sose wahodi yawi bia wenifri timani madru abra wini yare no kofa bai we eye 21st clinic ni maswa yede sayare wo 21st clinic no yaria amanfo titunya bochefo enim se yesapa no ene yaria friend se sciatica se yekase sciatica eye madia free usisi achi se de hu school so fa woto ase fa wonantu besi fo aya na uyem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne yehu adekropote a ehaw na yewia yedi ebibidura ekwanim ye yehwehwemu customize highly efficacious medications and yedi emawo fi say what 21st clinic no yegidi say